jing dokumen hadin bang gila khot ya kan special executive committee jong kesenjuk nak benta bang nya perkhat sanibha ka wide bat ka khadar terik bentau benai ajar pusau nak benta ke jingwan jong u chief executive member CM pak penyak sing CM nak benta ban kendu ya ki nong sensyar snong ki nong lam snong kirang pak snong berkunjuru ki nong lam jong ki seng samla bagi song lang keme hang ni hapo Riboi district dia kan ke sengi nak liang jonggi gilaya kut ya kini ki jing kut rum mana kalian jong ka senjuk ni khot ni aware ya ki nong lam snong jong ka them Riboi district hi parok oi bakin yami renti akan dikesi jilang kan long hakapor sipo statement step hang ni hapo nong po hapo district library hall di kumta nak kalian jong ka senjuk ngila dep ban print ni kini notice kum ke jing pentip di nak kalian jong kini ki rang ba snong ki bedan haki area kin pentip sekirang ba snong kenang ba kinyawan renti akan dikesi nak bentaban ya mirjungmut hakabide bat ka sensyar ka khadar jong ka imlang kasalang hakatem Riboi ka bi ke jungi tina kaliang jong UCM ul dapan pentikna ul pha ka city officially sa kasunjuk ke jungi bat kumtangi khot ni aware ya ki ini ki nong lam snong na kirang ba snong ki sodar snong bakum juru ya ki presiden secretary jong ki seng samla bat sangkinte bakin yemi renti hakadeka sengi hakapor sipo buje mestep tidak kalian jong kesunjuk ngilapan kreru ya ka memorandum ban submit sa usia maka dikasi ibubun kimat kijura ki bana kalian jong kesunjuk ngilapan kre bat ngangit skam maka dikasi kan de kasin ka padengkong ka bana kalian jong kumat nong yalam ba khamadu jong district council unya kendo bat ki nong yalam jong ka them Riboi hapo ka district kejungi dengan kemilti baka dikasi kan long kasi ka bajop na ka benta ban penyak sakmat ia kikam kibide bat ka sensyar ka khadar ha ka them Riboi ke jongi hi barak kawe kita gilong kijing yakut ke jongi ha kan dikasngi Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.